Ka All Jaintia Muster Roll Workers and Labour Union Central Executive Committee JOI minta kasni sajan kala pilong ya ke jingya kendo lang ni ka 9th Annual General Meeting Hamadan Po Lingdo Shangpong Po Chnong West Jaintia Hills District. Nakaliang Menteri Badaipet ya ketenat Food, Civil Supplies and Consumer Affairs ma coming one umbon ulalong kum ukongsan ha kejingdon lang advisor bat unong sengka AJMW and LU Uma ke El Parian. Ya kejingya lang lapin ya dakakong Mary Shangpung Vice President lapin syong shit shushu ya kanikasngi da kijing ruai bat kijing shat tinrai kat bai kikintian ai kublay layo na ka General Secretary kong hun bet ki dakhal. Lapin ngau bala seng ya ka AJMW and LU nado ka khanyo Agas araja apusau hapo ka jingalam makro El Parian kani ka seng ka yeng ha ka nongrim bandawa ya ka hok ki nong 13 ngi ka ba ki dei banyo na ka sarkar. Hagani ka sngi di spa ngut ki nong belas ngi master roll kin thop ya ki nong shed midday meal na kileng ki jaka jong ka east but west jaintia ki badon hapo ka lama ka AJMW and LU kilawan syakani ka jingyalang kum kalar banyo ya pleu jingmut lang nakabenta ki jing e jongki. Yai lo emi hai ni kamon ya toi kenang wa kaman red yang I mendahe menatamman ini bagi kon yang I la UM ki kejo ko jing kle kamon da penyo nong mulan magana ubi kata to ka jing sekian no wani hai ni yo kono me unto hawa wani hai ni yo abi yo pai lo bahatam kam ginong kre malasni kam ginong chajja Kiwapan biyang ibam, utay ya kamar kapan. Yang ikon yang ikon persa yang I. Kiwa mak school wa pero Pi man pi ukurong snam. Ter. Penku, wa penku I ka base rate ka wa chisen san snam. Wa penrek education department ka wa cha anong kamasan pau pendele ne prabo pendesni ya kimasrol ku em hapo education yo kata moli keregi kendai pau le kendai pau kendai pau arsi ndai dam yo gi katam ko hok ke bentar ke yoki da cha gi ni siap ha kerpat gi ke sarkar wo pun baik gi kini bro kerpat ile ya kini ka EPF naliang yung ikam kinang belasi sian kami wo upan ke sarkar wo ye kalami lor ka Employees Provident Fund naiban tayong ikinang belasi. Ini waro emi kiti kre lang. Kapon ya, ile na rewaga. Sa si ong chipo si India mare pat churut chikir surok snyapi haite dikle yung ichenye. Kachupa di plastik, kachupa di plastik. Ile imho uye kaite to yu de sani. Entah apa urusan ni dia. Lo om dia pelut dia pergi ke bom ye. Kata kejepin ni penggerak kami. Ite waro damani. Tiga nam tengah puak dia kelam sebun ketin. Penek ya ki ubjiwa. Ong nuhe yang itu. Sarkar em go skim go kod I. Environment Protection Scheme. Wasu khasan hajar tangka 6 hektar ithau yang pi one chaka forest department yo usu goi pi mo pam gi den khamtam gi catchment area gi road wa usu pi manus nam khasan hajar 6 hektar tamboy pam gi den hai thau pam gi den
himra poisana sokar yo ne gitu itlo kitab yo ne ki kiwa rai ini kubor sejenon tahu yang pi siapa ongi di tertahu cerut rudwa siapa hampam migide wan jaga sorkar yo sugoi pi manus nem khastan hajar tengkah hektar lada bisi paw hektar silaksan paw yo kadang tengah ini por gigi i kelamin tu waro yolu tiuman gigi manso mansla yolu tiuman gigi ai jingmeto hamtam yagi kon giti yo ai gudawan chwawo pekut sisen ngeliang akit bok kit riang ipi waro yo pi gamet pucat pi iheman berudi dunari duciba ngacema lada i waro kiwa emang pokas state ke i uye kristom i jing e ke state yang isen resmi dah kuba hamsa fi inga pulang lada ye bisa fi inga mem sa per na to berwujud kelam bahaya sekian kawi ngawa dia wong i ka poisa go pelut ke sorkar Cibnai di gispak kror na bertahu sutulok itu mustahil. Kawasan si uang, wapai tangi binala memang kebo. Lada slap, njok yo biu mustahil susurok. Lai na surok, dep usurok, odang dep cina dang cibenar benar. Nga negeri yang memang pi ye busna fi inga tengah kalam jenis sekian. Siapa udah cimti ke kam? Untuk orang duit di jenis juga mau malam. Untuk kata poisa go ye sudah apa? Buong pi dia kira istomi mem jinge o pengkui sorkar. Kayi sorkar pi nga umat sorkar. Tegadam tengah oh ini por. Nakali yang ngabo ke jingir par PVP belang ini. Nai benta kalau way. Yang ke state, dan yang ke district yang i. Ton setiap hari ibu Kristom. Hawara giliang. Kamu tu orang malam. Orang, maka jangan kamu yang orang bu. Kristom. Hago pendap penbiang yang kabang di wadhayau atle. Lembang nurep. Lalu memang rap yuki bitu poisa. Jaga ramte, dayo bi kapor do iim migani, to kapor kajuk waeba. Nyawong epi sedupi wa Kristom. Dua minat doni, kiwa boy sekatong. Jaga ramte ngawong epi, lalu pi Kristom. Ngawong epi mem jinge nagaliang sorkar le upak. Tegat nam tengah ini pun negeri yang berang. Haji itu orang ini memorandum go submit negeri yang presiden coba minister ngawra aja ini memorandum coba minister. Yo percaya loh iklan. Agak percaya. Konvensi sorkar. Usnya wo ini odi nam yang pi naik bentajing MK.